David, we cultivate Taiji elites within 5 days. We specialize in the art of slowness, softness, and fluidity, powered by the internal sensation of Qi. En Camp David formamos élites de Taiji en solo 5 días. Nos especializamos en el arte de la lentitud, la suavidad y la fluidez, impulsadas por la sensación interna del Qi.
Simplified Forms of Chin Style Tai Chi ฉันสุดท้ายก็คือการฝ่าสปาสิก